nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi mbifurije igitondo cyiza mwe mwese aho muherereye. Reka mbaheze ikaze kubana natwe ni Mukirambi TV 1. Munyamakuru ni Faustin Byiringiro, ndi muri studio kugira ngo mbashe kubageza situation cyangwa se amakuru ariko avugwa hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Reka ngaruke ku bitero byaraye byumvikanye hano mu karere ka Minembwe by'amadrone, aho drone za leta ya Kongo n'abambari babwo n'abarundi n'imitwe yitwaje intwaro bagabye ibitero by'amadrone mu karere ka Mikenke, Bidegu, Gakenke, aho cyane ni humvikanye ibitero bya drone kuva mu masaha ya 5 ya nijoro ukazamura ukageza mu masaha 8-9 za nijoro. Amabomba menshi ariko yumvikana, ni mu gihe hariho ituze byibuze ry'iminsi 2 ariko y'amadrone, ariko ku buryo bw'imbundeho ntabwo zigeze zihagarara. Zimwe bakunze kurasa abaturage bagiye gushaka ibyo kurya mu mazu yabo, hari za Bidegu, za Karingi, za Gakenke. Ibitero rero bya drone byari biherutse mu ijoro ry'iposho bucya n'iyinga, nibwo bakomeje kugaba ibitero hari za Bidegu, za Irundu, twagiye tubageza amakuru ndetse na za Gakenke. Ariko n'iyinga n'akazi rimwe ntabwo humvikanye aya mabomba, usize nyine ziri ambunde bakomeza kurasira hakurya z'imbunde ziremereye kandi zigera kure zikanahungabanya umutekano w'abaturage n'ibyabo. Abantu baribaza ati se amabomba se ya drone yabashiranye bagiye kurodinga gushaka yandi kugira ngo bakomeze baturase kuko babikoraga, atese niki cyabaye? Ariko bisubitse kandi mu ijoro ryakeye n'akazi rimwe bucya uyu munsi wa kabiri byagaragaye ko wenda bari bagiye gushaka nk'amabomba menshi noneho kugira ngo bakomeze bamijire barase abaturage n'ibyabo hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uko niko byifashe mu karere ka Minembwe kugeza amasaha. Ni ibitero byaraye bigabwe ku mihana y'abaturage hari za Gakenke, za Bidegu ndetse na za Gakenke hari kwa Rutaganda, niho baraye barashe cyane kandi bikaba ari ibitero byahungabanyije umutekano w'abaturage. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki 29 mu kwezi kwa gatanu, ejo bundi kwa gatanu, MRDP twigwaneho yagaragaje uburyo igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro bagize icyicaro ahitwa Uvira kugira ngo bakomeze bagabe ibitero ku mihana y'abaturage batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Berekana ko bagabye abasirikare benshi barenga 400, basanga abandi ibihumbi byari hano mu Minembwe mu misozi miremire ndetse bavuye ahitwa Kivovo kugira ngo bakomeze bagabe ibitero hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe bayobowe n'uwitwa General Mingi. Aba rero bakaba baraje baciye mu nzira ya Barakamboko kugira ngo bazamukane ino misozi miremire barasa imihana y'abaturage batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Atari nuko gusa bakoresheje izo ngabo ziza kuramforsa babo, ariko bakoresheje zira ndege z'intambara zimwe za Sukhoi, umutura mwumva ko zirasana mu karere ka Minembwe, ndetse n'ari amadrone kamikaze n'andi madrone manini cyane atura ko hari mu karere ka Minembwe mu ruhande rw'igisirikare cya Kongo yitwa CH4 akarasana kure yana cible. Ibyo nibyo rero bikomeje kubutera impungenge umutekano w'abaturage batuye hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, kubera ko ni ibintu bimaze gufata indi ntera cyane cyane tugiye no kubijanye na situation humanitaire cyangwa se ubuzima bw'abaturage hano mu karere ka Minembwe. By'ukuri biteye ubwoba, biteye n'agahinda kubikomeje kubera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Urebyeho isabuni imwe igura $50 z'amanyamerika arizo 100 by'amakongomani, ukabona ni ikibazo cyane. Nayo mafaranga kugira ngo aboneke ni ikibazo cyane, ni ikibazo kuko muzi ko leta ya Kongo yakaserezo kuva tariki 17 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo. Abaturage b'akarere ka Minembwe ntabwo n'umunsi n'umwe barongera kubona rezo kugira ngo babashe kuba haba na communication cyangwa se haba guhamagarana no kuvugana ku bijanye na telefone. Kandi murabizi ko iyi si y'ubu nyine ari itezambere rya technology mu buryo bwa communication n'ibindi. Uko niko bimeze nshuti bavandimwe mu karere ka Minembwe. Ikindi cyo gihari nuko hari umuyaga, hariho ivumbi cyangwa se ivu ryinshi cyane bitewe nuko imvura idaherutse kugwa mu karere ka Minembwe. Ibi nabyo
bigatera impungenge abaturage cyangwa se abahinzi kubera ko batabona imvura ishobora gutuma imyaka yabo imera ikamera neza kandi ikera, kugira ngo bagwanye inzara, cyane cyane ko amayira abafasha kugemura ibyo kurya ku ndondo ndetse n'ahandi hatandukanye yagiye afungwa n'igisirikare cya Kongo n'abafatikanije mu ntambara yo kurwanya abaturage batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ayo niyo makuru twari tuyafitiye uyu munsi wa none. Naho ubundi buzima busanzwe abaturage b'akarere ka Minembwe babyutse neza, hari umuyaga, nubwo mvuga ngo babyutse neza isa yose, umutekano w'akarere ka Minembwe urahinduka kandi ugahindurwa n'abasirikare ba Kongo bagaba ibitero, haba mu mugoroba, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu gitondo, haba amasaha yose. So ubwo rero ikindi kiza guhinduka umutekano n'andi makuru yose rero tubasha kubatarira hirya no hino hano mu karere ka Minembwe turaza hakuyebagezaho. Murakoze cyane ku bantu bakomeje kudukurikirana batuye ku migabane 5 igize isi, kandi ibitekerezo byanyu, feedback zanyu turazibona, nimukomereza aho ngaho. Natwe rero turakomeje kandi turaje kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru, ibiganiro n'ibindi bitandukanye, haba ibiterane hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Iyi yari Mukirambi TV 1, umunyamakuru yari Faustin Byiringiro. Ndabakunze cyane, umunsi mwiza.